byose uko byatangiye, ubugambanyi bugiye butandukanye ku ikipe ya Rayon Sports. Aya ni amakuru y'imikino utasanga ahandi. Uko byatangiye hari ku itariki 28 z'ukwezi kwa 9, wari umunsi wa gatanu wa shampiyona. Hari ku cyumweru se? Oya, hari kuwa gatandatu nk'uko bivugwa. Ikipe ya Rayon Sports yagombaga kwakirwa n'ikipe ya Rutsiro isaa 9 kuri stade Umuganda. Aho ni kuwa gatandatu niho byatangiriye kwa Rutsiro, bavuga ngo iyi kipe yagarutse muri gahunda. Reka twibukiranye umukino wari uheruka cyangwa igihe cyari giheruka, Rutsiro yakira Rayon Sports kuri stade Umuganda. Wibuke ko Rayon Sports yihanije Rutsiro itsinda ibitego 2-0, bitsindwa ku itariki 25 z'ukwezi kwa 2023. Ibitego bibiri byose byatsinzwe n'abagabo babiri b'Abagande, Musa Isenu na Joachim Ojera. Murabibuka naho hari ku munsi wa gatanu ubwo iyi kipe zabasha kuba zahura mu mateka. Reka twigarukire ku mukino wacu. Uyu wari umukino w'umunsi. Rubavu, are you ready? Iko intero ya Rayon yagiye ivuga ngo Rayon turahaje kandi turiyiziye. Reka twigire mu mukino nyirizina ikipe yatangiye. Uyu wari umukino w'isaha y'isaa 9. Aha yari match ya Haji, kuko wibuka ko uyu Haji yavuye muri iyi kipe ya Rutsiro. Reka twihute tujye muri line up cyangwa urutonde rwe rwatangiye. Ibisanzwe ntabwo ikipe yari yahindutse cyane ngo ihindagurike, kuko ikipe yari imaze iminsi itameze neza. Abenshi batayicira uwaka. Izamu ni nomero 42 Kadime Ndiaye. Kuri kabiri nta wundi ni Ombolenga Fitina nomero 16 mu mugongo. Kuri gatatu harakinnye uwitwa Hakimu Bugingo nimero 24 mu mugongo, umutima wa defense. Kuri kane harakinnye Aimable Nsabimana. Gatanu hari hakinnye nomero 54 Giyang Umunyasenegale. Kuri gatandatu harakinnye nomero 21 Niyonzima Olivier Sefu. Ku munani hari hakinnye nomero 10 Majaliwa Alona Musa Umunya-Uganda, Umunya-Burundi. Kuri 11 hari hakinnye Muhire Kevin aka Kapiteni Loni. Nomero 9 hari hakinnye Charles Bare nomero 14 mu mugongo, Umugande. Mu mpande hari hakinnye Iragwa Haji, anakina n'uwo bita Basane. Abo bari batakiye ikipe ya Rayon Sports. Uko byaje kugenda ku mukino, ku munota wa half time, iminota 45 byari 0-0. Bavuga ati Rayon Sports igiye kunganya undi mukino wa gatatu nyuma yuko ari maze kunganya imikino 2, inganya n'amagaju, ikanganya n'izindi match zitandukanye. Uyu ku munota 50 honyine Iragwa Haji wavuye muri iyi kipe ya Rutsiro yabasha kuba yatsinda igitego cyiza cyane, assist ya Keve Muhire Keve, kapiteni w'ikipe. Nyuma yaho gato nk'uko byari byateguwe, ariko twigarukire muri iyi match. Iyi match ku munota 30 gusa habaye bati ikomeye. Aruna Musa Majaliwa agongana n'umukinnyi wa Rutsiro, barahangana byo. Nyuma Haji nibwo yaje gutsinda igitego cya ku munota 50, igitego cya mbere. Timu kapiteni Muhire Kevin nawe yaje guhangana na midfielder w'iyi kipe uzwi nka Kawunga wavuye mu ikipe ya Sunrise. Ku munota 45 haje kuvuka ikibazo, Aimable Nsabimana aza kuvunika. Harinjiramo Umunyasenegale witwa Yusufu Dianye aza guhangana nawe asimbura uyu Aimable Nsabimana. Umukino waje kurangira gutyo, urangira ari igitego 1-0. Nyuma
ubuyobozi bwa Rayon Sports bwashimiye ibihumbi by'abafana baherekeje ikipe mu karere ka Rubavu. Abareyo nibwo twaza, iyi niyo ntero yari ihari nyuma yo kwigaragaza neza. Kandi tariki 2 z'ukwezi kwa 10 ikipe yongeye kugaruka mu myitozo nyuma y'akaruhuko k'iminsi 3 yari yahawe, ariko igaruka mu myitozo idafite abakinnyi abangiye kubabwira mu rwego rwo kwitegura umukino w'umunsi wa gatatu wa shampiyona utarabereye igihe. Umukino uzahuza Gikundiro FC na APR FC kuri stade Amahoro tariki 19 Ukwakira. Rayon Sports yasubukuye imyitozo yitegura umukino ni nyuma y'ikiruhuko cy'iminsi 3 yari yahawe nyuma yo gutsinda Rutsiro kuwa gatandatu tariki 28 Nzeri 2024. Abakinnyi basubukuye imyitozo ntabwo harimo abakinnyi 8 aribo mu makipe y'ibihugu, aribo abakinnyi 4 bari mu ikipe y'Amavubi aribo Fitina Ombolenga, Aimable Nsabimana, Haji Iradukunda, Haji Iraguha ndetse na Keve Muhire. Abakinnyi 2 bari mu ikipe y'Amavubi ya Under 20 harimo Pascal Iradukunda na Paul Jesus Sindi. Abahamagawe mu ntamba ku rugamba z'u Burundi, ikipe y'inkuru y'u Burundi harimo Aruna Musa Majaliwa, Abdurrahman Rukundo. Aba niba batabashe kuba baboneka, abandi bose bari bahari biteguye kandi bihanganye kurwana. Rayon Sports yateguye umukino wa gishuti n'ikipe ya Mukura Victory Sport iteganyije ku cyumweru tariki 6 Ukwakira 2024 isaa 9 kuri Kigali Pele Stadium. Ibi yari andi mateka agiye kwandikwa nk'uko byari bisanzwe kuri stade. Kwinjiramo byari 3,000 ahasanzwe bita muri Genero, 5,000 muri regular, 10,000 muri VIP, 20,000 muri VVIP. Itariki 3 z'ukwa 10 na 2024 isaa 9 ku cyumweru Kigali Pele Stadium. Hari umuriro nk'uko bamwe babasha kuba babivuga. Rayon Sports na Mukura kuri iyi stade ibiciro byo byari bya bindi. Umukino waratinze uratangira. Line-up abakinnyi 11 ari babasha kuba babanzamo, nta bandi. Rayon Sports wari umukino wo kwifasha gushaka amafaranga kuko yari yakeneye byo. Wari umukino igomba gutsinda byanga byakunda kugira ngo ibashe kwigarurira abafana. Rayon Sports yatangije abakinnyi izamu harimo Kadime Ndiaye, kuri 2 hari Arsene Mogo kapiteni, kuri 3 hari Hakim Bugingo, kuri 4 hari Omar Ndiaye, kuri 5 hari Musa Diane. Bivuze ngo defense yose yari irimo abanyasenegal. Kuri 6 hari Moroje Kanamugire, kuri 7 hari abakinnyi Elanga Junior Kanga, ku 8 hari abakinnyi Richard Ndayishimiye Umurundi, ku 9 hari abakinnyi Fani Nganye, ku 10 hari abakinnyi Fiston Ishimwe, 11 hari abakinnyi Adama Bagayogo. Ntibyatinze Umurundi witwa Richard Ndayishimiye yabashe kuba yatsinda igitego cyiza cyo kwishyura icyo Mukura ari yabanje. Umwataka mushya wa Rayon Sports Fani Nganye wari waguzwe mu kipe y'Iburayi ariko akaza yaravunitse, yabashe kuba nawe yakira, abasha gutsinda igitego cy'umutwe cyiza cyane cy'agashinguracumu. Ikipe ya Rayon Sports ibasha gucyura ikipe ya Mukura gutyo. Mukura twaje cyangwa kandi Rayon Sports yari ifite undi mukino wa gishuti yateguye yo na AS Kigali. Rayon Sports AS Kigali itariki 12 z'ukwa 10 izatinze kugera. Ibiciro byo ni bya bindi, ni ibisanzwe ntabwo bikunda guhindagurika. Uretse uyu mukino wonyine byahindaguritse, byari bya bindi. Rayon Sports yaje gutsinda ikipe ya AS Kigali igitego 1-0 gitsindwa na Fani Nganye. Uyu mukino wabereye Kigali Pele Stadium uba ku cyumweru isaha y'isa 9. Fani Nganye ku munota wa 26 w'igice cya mbere yabashe kuba yatsinda igitego cyiza cyahesheje intsinzi. Rayon Sports igaruka mu murongo, igaruka mu guhangana, ubu iriteguye muri shampiyona. Ni intwari, ndabakunda cyane. Nitwa Tizo Rwanda,
mukomeze mukore subscribe kandi mubashe kutuba hafi